Салому алейкум дӯстон, телефонҳои Samsung Galaxy A35 ва Samsung Galaxy A55. Магазина потоки навш омадаги аст. Свети любой намуд свет сиё, фиолетови, сафед, любой намуд свет A35 ҳастай ва A55 ҳам боша свети фиолетови, сафед ва свети сиёш омадаги. Барои шумо аввал Samsung A55 се расидгаш як бор мекушем ва нархошонани гап мезанем. Пеши нархоша гап зидам, дар видео лайк мемонем, агар подписчик кардаги набошем подписчик мекунем ва видеоро то охир тамошо мекунем. Рафтем. Бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. Аввал свети сиёҳша мекушем. Свети сиёҳ Samsung A55 мекушем. Так, дар даруни комплектатсияи телефонҳо боша фақат кабел мешавад, кабели Type-C ба Type-C. Як бора так ҳамаша нишон метиҳам дар даруни комплект чӣ дора. Мана это кабел Type-C ба Type-C дора ки блокуш отдельно место, агар рӯзи ҷумаи магазин реалфон харидорӣ кунӣ, чихол стеклош подарка дода мешавад. И буд свети тёмносини Samsung Galaxy A55 ки корпусаш оҳанияй, пушташ шишагияй ва ин телефон боша экранаш 120 Гц кор карда, экранаш супер AMOLED мешавад телефонора. 50 мегапиксел камера дора, 32 мегапиксел фронтальная камера. Процессорш боша Exynos 1480 мешаванд Samsung A55 ки ин буд свети фиолетовиш. Ин светчам бомбай бада, агар кадом светч ки дар кор мешава, просто скриншот мекунен да рақами болуи экрандаги равон мекунен ва мо бошем, агар дар чи боша мегирем ба шуморо заказ кунан равон мекунен. Агар ки набоша, если что, бо контракт ждат мекунен, айскра рафта ба шуморо мебиёрем. Хоб, свети A55 свети сеимаш, яъне свети сафедаш, не сафедай, не кабути кабут. Так, кабути осмоне типа сафед метава, мана бинед чӣ хеле. A55. Ва ин Samsung боша A55 памяти 8/128 мешава, 8/156 мешава, бо мешава 12/156 ки нархи 8/128 31990 рубл ва нархи 8/156 33500 рубл, нархи 12/156 боша 37500 рубл. Агар ки 6990 рубл. бо 500 рубл дига арзон шудаги 36990 рубл. Кадомиш ки дар кор мешава, рақаморо медонен, магазини адресоро медонен. Кадомиш ки агар ки надонен, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутирская, торговый центр Зелёный. Кадомиш ки омада наметонӣ, доставка то ҳаму областта ёки доставка то ҳаму метрота дар Тоҷикистон бошӣ, то ҳаму дурини районта доставка мекунем. Боқӣ сарбаланд Хонаобод бошен. Микрофон метибутим аввал хач ясаме бирем ва тамаш то гурая бирак иҷошаме бирем. Салому алейкум дӯстон, касосозен хубен ва имрӯз рӯзи ҷумъа стекло чихол бесплатно мешавад. Касоне ки магазин реалфон харидорӣ мекунад, стекло чихолш барои шумо подарка мешавад. Samsung A06 дар магазин реалфон 11990 рубл 64 тага, A06 4/28 тага 13490 рубл. Расветкаи дидесен A06 тёмносини, зард ва сафед дорад. 6/28 тагаш боша 14490 рубл ва A16 4/28 тага 19500 рубл. 4/28 тёмносинишай ва 6/28 тагаш бошад 20490 рубл, 1000 рубл разница дорад. Пушти ёд корпус матвия пай даст намемонад. Расветкаи сабз, тёмносини ва серий. ва 6/28 20490 рубл ишам бошад ами расветкаи сабзаш. Ва Samsung ки ҳозир шумо дар видео карда гузаштем 8/28 тага 31990 рубл. ва саломат Хонаобод бошен. гуфта бо як бор дига мегзарем, касоне ки магазин реалфон телефон харидорӣ мекунад, стекло чихол бесплатно бо подарка дорад. дар ҷа хоҳад наушник, хоҳад повербанк, хоҳад массажер, хоҳад соат, шумо да гуфта мегзарем подаркоша дар подаркои зар. телефонои арзон ам ҳастай, 7500 рубл сар мешавад. телефони Poco S61, Redmi A3, DSM нимхали Redmi дар дури коробкошон зарранакои хиша доранд. ва иҷада бошад авиакасса Real Avia. касоне ки билет дар кор бошад, дар ҳамин номерои рӯи экран будагӣ да алоқа мебурад. ин бародар Муҳсин шумо да ҷавоб метавон. хаста касоне бале брат да WhatsApp қайсайне ки бачо WhatsApp дора. ва саломату Хонаобод бошен.